Nina wikwatio ni watindane saa musese nenda kukethia na ndiutho chanthini wa kilungu cha witi muthenyani wa umuthi bala tukwoselela unene witu ulatwatile chumwani kithelu bala twethiwe twinenania iyulua maundu ma infection kana fertility kwithiwa mundu atabikiana kukwata mwana na tuoselela unenania bala twatile twina daktari Nita Faith Mackenzie wa Mutunga tuma utumane waku kwisira nambari tuatumane mukuvi ile 395 ndini wa Facebook ni Mutongoi TV na YouTube ni Mutongoi TV official na indi daktari karibu Mutongoi TV. Asante sana. Kwa masita ni Dr. Geoffrey Mutuma numere from the best hospitalized Nairobi South Sea Mayu Road na muno tukunikla yulu wa cancer na tina muno tita cancer na tithwa tibinkwite 24 hours wenda kwa kutona na nitithwa na muno au alama kukoma na alama kwa kuoneka na kwinuka meta outpatient na inpatient na nitukwa nititikala kadi nyingi za insurances muno NHIF na kwena nutanenie monongi umuntu tenda kuendea na muno thino la withwa na mundu muka kana mundu ume kana matwanite matokata mwana nimuvia daktari naindi muthenyani wa mundi daktari tonu twanene yeyulua mundu kana andu ile matwanite kwithwa mateubikiana gukwata mwana na twase kana ndawa isya family planning nituma mundu withiwa ena binya wa kukwata mwana kwa tavyo muitile kana ni chao kitonya kwikwa ikenda mundu abikina kukwata mwana right ano sio muno kinchambe kila tunakwika ni kuungamia ndawa embwana unanza ndawa ukaungamia kunywa ndawa cha kele bwana unatona singani ungamia kutona singani na la pepela itawa implant kana kendo wiki tu ndino amwene kikathike kaumwa ni kana usta mwe waku ni wambe ya kwithwa na withu kuma indi wailete na indi no muno tenda mundu amina embwana nza ndawa na nunatona singani waungamia tukunenga mitatu nikanduka jana mwe waku na nukanomo na kwa ala nundu andu aingi ala metha mokite nthini wa kusiwa na kumanekanike matio kwata mana metha maungamisia ndawa isu kulungia saa mwaka omwe muno tenda mundu akaumia mwaka omwe atonda kutona embwa unaungamisio yumye ile kana tatu utona kwebu lakini unakungamia mwaka omwe kana miaka ile wongamisie na ndu kwata mwana nibo yutambe ya kusiani chao kila kithuku andu aingi muno ethana wakwatie mwana mbe na wenda kwata mwana wake ile kana mwana wakati lakini pa katikati watumie ndawa cia family tenda mbe tukauthima hormones cia kusila ta nundu andu aingi usaithia nundu utumia ndawa isu na nundu nizo inethwa si thukuma pandu ba hormones cia pala pa ma hormones ni pa ki thukuma kuno ni tukunenga ndawa ingi cia kusaithia ni cia mbia kumia the hormones isu na ijo kutumi penda wile inenga na wasaithia mundu ni wambia na muno tasipitali kwitu muno tikothanga unenga na ndawa ila cia pills nundu peo mono pills kana ndawa ila cia hormones unenga wane kana usia cia produce lakini pe ila cia natural in fact ila natural they are better off nundu see any effect on the body with either nundu muna wiyale na they are better off that is tuma unenga nundu andu aingi mamina kwambia utumia ndawa cia family planning wisa kwithia ni tama this is the correct word with either kuthukuma kwa normal almost ni kwa the lack gaza ya mundu ni ta castrated the correct word castrated kisungu kisungu kwake kamba nitawaka mwi wako ranko thukumanesa nitawola ngwabinya nitawathela bina kuze embwane mundu ndwina ila ya mundu mukawi tha yenda mundu ume nundu family planning ningi ni cia kauze ya mundu mukade na that pe kula kwenda kwa mundu ume kwa mundu naturally kuze you got that feelings whether kuiwa kwa mundu muka ndu kuiwa na banini you are flat na uza whether almost ya kusiyo thukumaneza no ndu muna kala mena miaka 60 kana 70 metha me flat nundu almost ni cia thukuma ku ila we munini na ni watumia ndawa hizo cia upango si wisa kwithia wambi come flat kwithia your libido is very low then any feelings cia mundu ume ona banini na wisa ndo kwa periods at all na hizo kutimi that time do itaba that state no lazima tukunenga ndawa cia kwambia ku increase your libido kana wendi wa mundu ume kana feelings cia normal cia mundu muka ni kana wisa kwithia ndo na kuitaba yes
Nichaukieta low libido kwa mundu ume. That's a big topic. Nekulosia muno nundu au mengi muno nimethira thinoso. Na au mengi muno mangudire simo mena thina wa low libido. Pe kundu mithembeli kwa mundu muka is easy na nitithwa at least ni chao kwa mundu muka. Na muno aka mai complain about low libido muno. Di laisi mundu muka complain about low libido. It's very rare. Lakini kwa ume ni thina withitwe wipo kwa ume in fact very high. Na they know ni real. Na they know muno kwa nondo tamila tamini onena yolo wa they know swil ibindangi pa TV nda mtongoi ni nedwe na mkulo maingi na au mengi ni mokita na mate na kamate thesa nondo thina wa mundu ume kwithwa ate na amu ya mundu muka ni real na thina imuthatha mundu ume ni different ya na mundu muka ila ina thina ithwa na thina na uthina ni tila isi muno kwa mocha na ito kutumi ila mundu ume ithwa na no libido na libido kwa mundu ume itawa ego kana real mundu ume ila mundu ume ithwa ate na that wendi wa mundu muka mundu ume ethwa akiwa endi muno na muno ilo twanite onara bara twanite ila wina a girlfriend kana wina mundu mukongi wisa kwithia utenda bitha wa mundu ume it is a real problem na mundu ume usaithia ni wethwa affected inside na muno pethwa itumi nyingi muno now nintambie nyandia kwambia kwa miaka mundu ena above 70 years wina low libido, that's normal, it's almost expected. Na wina 70 years and above muno awmela mambo na amena 70 years and above na lama twate pecha kele kana muno enda mukani weti we na twate kipeti kingi nokesida bina wake ni muledu, that's normal. Na is to manage. Thina withwa mundu ume between 20 years na 40 years ena low libido, that's a real problem. No chambe dusia nundu we mundu ume na imuthatha kwithi kuungama ruciao no kenda na wisa kwithia au mengi mena thinosu na problem in fact complain is yuma kwa mundu muka na emvanu twanite na problem yuma kwa mundu muka it is a real problem ni thina munene na thinosu nutuma au mengi metho mental so depressed nundu wisa thia emba mundu muka no ku complain and pendo tona kwika is a real problem na itumi ningi pe itumi si thwa sila isimuno na ki kita understanding ukisaidia ndwina bitha wa mundu ume just because you are depressed tawa kosa wea ndwina mbesa niguo cia iwe na no nubuti we corona edukie ndwina wea that's normal, you can have no that's transient and that's not a big problem. No, kinichukite kibitite. Yeah, kinichukite na nikibitite na kinigithwana that is during that time. Kila kingine kwithwa witumia ndawa. Muno ta mundu me aicha muno. Ukize the libido is low. Kanumia ndawa ingi. Ndawa dan mundu me no tumia ndawa cia hypertension. Kana tumia ndawa cia diabetes. Wisa kwithia pina wako wa mundu me ni wa thea. Nundu indawa mbene ni thea cia pina wa mundu me. Chakeli either wina diabetes in diabetes bene ituma pina wa mundu me uthela in diabetes eka sindu ila ingi na kila kingi pina wa mundu me tona uthela ni kusethia imutha yake kana imutha ila ile kumia mbio cia mundu me tisio kana ni ambia kuthela kana ni na disease na ni affect we na ni athelile pala bumba mbio cia mundu me ko wiza kwithia petu miningi muno na icho kitumi etha mundu ume ena thinosu ni tenda au cia kwa uliku muno wiza tamane tika na ndani kana usina cia kwa uliku na ndanolwa pe a different effect wiza kwithia mundu ume ni normal ena bitha ula normal lakini na binongonge mwingangange. That one is not right. Nundu is either if you are normal na wena binonge mwingange, that's for what? That's not necessary. Na au mengi, in fact that's where they make the mistake. Na matume ya ndawa itawa blue tablet, blue pill, Viagra. That's normally very dangerous. Na nditona kutapia musiaisa wito atume Viagra. Nundu Viagra it kills
and the cues you real ni kaba ubino getore na wo no yekala kukwa no wakwa you it's not very nice na Viagra I can't advise this in kita sawa personally nondo of course libido kwa mundu is major thing lakini kwa kuangala binonge muinga is not very good na hicho kitu mimi au mela moka mena thinosu ndawela niko da ka manenga that's my own opinion now manenga a different rank which is natural na the any effect on the body di ndao tumia ndawenge nundu ndawengi wantumia Viagra na ile ingi sionde ni kunenga thina lakini ndawela nenga omena omengede ni tele chemo nundu ni ndawa natural na bingi wiwa na uthuku wayo no cio wayo nundu wizi omengi ni ma expect ya na manenga ndawa my increase immediately. It takes almost 2 weeks. Lakini ubina walker, it never goes away. And that's what's very important. It's to me, libido kwa mundume is a real thing. It's a real thing na ni kindu cha wo na kindu kithi na mwingi mno kwa ilandu moka na mpeo mingine matete mno na unenga ndawesu it becomes normal. Na kila kingine makulu maingi for men which is real. Na it wa young men. Na nikwata that information kana tu makulu almost every day. Wander around him na withala. That's normal and that's natural. In fact, around him is enough. I don't okay. No, ti round him ni round him kwa tene. It was pre-ejaculation. It's a very common problem. It's not a problem. That's not a problem for me. No, if you can ejaculate, you are normal and you are perfect and you don't produce. Lakini that one is a topic for another day. How you can stay for a long time, or you can go several cycles or several ejaculation, which is not easy for most men. You is thinner. That's not a problem. Lakini without ongama, that's where the problem is. Even is premature ejaculation. That's not a problem. No, that's not an issue. Lakini ila utadha kuungama imamu kwamba that's a problem and that's we need to tackle that one. Na ina ile senesa indi utona kweka nendo na kukutetesha. Lakini gisokelela ingi Viagra tukatumia. Yes, you bet ukatukuone tutabia indi tutona solve that problem. Ebo na diabetes tumane tu control diabetes emna ntumia ndawa sia kuteza ndakame sia hypertension kana dawa cha diabetes tumane nila nisiba ila itena thina usu work with one low libido. Na low libido when below 40 years or below 50 years is not good. Nondo ute function dusia na dusia hivya and that's really a real problem for men. Na nundu niona mastermind ana uthena na mbise kundo nyingite imi na ekakimini ya kilunguni yake nende musese tu ambako sodio mo wandatika nini nitusiokethete twende na unene na witu kadibasa ni vyasu.